Beograd je odavno destinacija različitih interesa. Znate, kad sam došao, bilo je šta imate u Beogradu kao turističku ponudu. Mi smo sami za sebe govorili da eto imamo splavove, znači tim rečimo splavove, i za Novu godinu nam dolaze Slovenci. To više naravno davno nije tako. Nama dolaze gosti bukvalno iz čitavog sveta. Ne možete vi sad odvojiti jednu stvar u Beogradu. Jednostavno vi ste onakva destinacija kakva želite da budete. Uređenjem grada smo mi i neke možda zaboravljene atrakcije u ovom gradu ponovo vratili u život, doneli neke nove. Šta će vam bolji primjer za to nego Beograd na vodi? Šta će vam bolji primjer za to nego spomenik Stefanu Nemanji? Vi sada imate tu transverzalu koja vodi, recimo, kao svi ozbiljni gradovi u Evropi, koji uvek imaju takvu aveniju koja obeležava istoriju tog grada ili istoriju te države. Vi kad krenete od Hrama Svetog Save prema Beogradu na vodi, vi imate celokupnu, da kažem, istoriju Srbije. Naravno, mi dalje, Beograd i dalje na tome radi.